Bishal brum brum no nogo achuk tongya kare tiprasani khoroksa khachuksa tei tiprasani bisingo siklani bisingo khoroksa dynamic leader ni sinijaknai borom gnang MLA Paul Dangshu nogo achuk tongya kare tiprasaroni tamo tamo jwngjal tong tiprasaroni tamo tamo mante sote manyako abono berani bagai botini lam rekha tei tiprasaroni lama korei tui korei chungphirang korei ama hairong tui botini mini khuk baithak tamo saka khnani di tini khorang jwngjal nukjakha mostly affected families of lama tai tui obono main tai oro jeng tekisa parani bisingno tekisa ward of haika orongkai electricity ni problem jehetu electricity ni problem parani borokna saka procedure tamo khainana sabni thani application chainana to kana ang je jaga forwarding khaina ang khainai concern department bai kok khana nangkha ang sanai onkay lama to chini Dhalai district aspirational district mostly 80% no chini bising basung ni lama hamya lama sanamoi go bosok kaisa khuntai no nostong thang onkay hairok no nai ya khoi ang concern department bai kok इंके सारजे ते कैसे संमंजे जों लुकुरंनो खुगोबो खानागा जे थांनाय बीजेपी आईपीएफ हापां 5 बছর थांनाय पाइमानि परे बरंनो समय कोनो एमएलए बा कोनो एमडीसी 5 विजिट खायको ताबक ओ समय नों फाइमानि बिसिं बरक बेलाखेने खावा खुशी यंगमानि बिसिं तै नों लुकुरंनो तामो मेसेज दिनाय लुकुरकनो अबो मेसेज होनाय नरक जेफ्रो लीडर चूज खाय अफ्रो नरक नाई नुगै वान्स बि चूज खाय शुद्ध इलेक्शन गिमिक पॉलिटिकल गिमिक मी खायै पब्लिक नि डेवलपमेंट उनिया इलेक्शन पाई विजिट खायै पब्लिक बाय गाना के बासा के आफुर से लीडर